w'omujwecherwa wa president omu district ya Shema nashemerwa mnonga okwijaho mwazo ogu kuganira aha nteekateeka ninga programs za government habokuba omu muhango gw'omujwecherwa wa president no kureba ngu twareba ninga twasupervisinga government program so kwijaha tinshobi kandi mistake kandi nyawo tuza kugira ekiganiro kirungi yabare mnonga webare mnonga au mwamkahara ninyana ngumbe ni unatandikaniwe abo kuba eji municipality tutandikire nayo ninyushika karuru mukakatera I think around July ya 2018 omukwa mushanjo ko mwaka gwa 2018 eje no myaka mushanjo nyuma waba meya abernagumwa abantu bakongera obwebembezi abakwa batakumanya Shema municipality umwimo kumukwijamo ari mwatahira mwitendero mwashohora hansi ya ikobi ninga mwahikanya mfumuro mangu ni yejo konka ni impango it's one of the biggest structure mu ihanga aboko beine division zina ezirumu central ezirumu kabwohe ezirumu kashozi na kagango ya 4 divisions kandi eine emiruka erukurenga 23 na nebyaro 228 so ubutu ina hatu muntu muke mutarako embere byaro 28 abantu baba batari bace munonga na nyende tugambira urutambo urwo kureba mutire kwihanumba municipality naho geriro mu ntebe noreba muryo numutambura kwebuzuma mu kutunga municipality myaka mushanju ahahi muri nto mwabe mureba ngo ntumurabe muri ninga tumukishireho we bare munonga mwana wanje Yididia ne cyabuzuma municipality je katandaka bwa nyuma y'akaruru ke 2016 konka akaruru mutimwishwa kakakirerwa kake mwene kuzagiye kubi 10 18 aho akaruru kija numa induje tuyita bituru kandi itabagira umwebembezi aho twashangire ekege ntango kikashike kintu kisya nijukwa ndukuzo mu office tatire mushenyi nijukwa ndukuzo mu office tine compound mwene kwa kuri kutembura kwenyine abaro kwishwa kashana kanja ko kubanza kenko 2016 aho ngani nye yito mutembuzi kandi ndi tutembwire tindugwera kuja mutembwire nye ka tutembwire na bagenzi banje kandi kuruga 18 kuzama 2021 kuzagaruka mu karura kandi tukatwatwireho nangu entambi zo kureba ngo umwana atacajura municipality je kayarugira haro ngo kwajura yatangiye nangu kusimbura akagire mwene je myaka yongireho kuruga 2021 kusyabere nena hati na 2025 nyira kubagambira ngo for example municipality yitu umurujungu nbageta maybe peri urban akwaza kureba municipality ze nyingi nendembo kukora kurugaha ujyango abantu bakanye mu tawuni kandi bagumizamo inamba yabo yabagemesereza kutunga ki ururembo ruhango municipality konga tukatwita council ziti biraha kabo hitendero kuruga kabo kazitendero no hebene ko muri musite byaro byibe bigiye mu rubaju dinna na Kibingo town council Kibingo town council atwake ko town ya Kibingo kacirika ko kabiri kari kuyo kugira ngo Kibingo ahweri hakazaho district headquarters hasera haza municipality mwina hajirona koti so umwanya wayigira gumana gukora kunkana gukora habwa izo offices za government Kibingo municipality district headquarters municipality zikabiye zitarmu konkaba kugira ngo district yo yazire municipality ko kugira ngo gire benyabwango bingesho omunju ngo hatakagizirowe nibe bizubu njya nobere ambara city na nambara district barigomba zakombeka bwizigara ko garatu bakira kamukuzi no bakine go mnyuruzana yitwa kugira ngo tukatakwena korebyo tutoragugiziri konga ha Burundi administrative unit kabiri ryo konga district eriyo munda ya municipality mbwe nukurugobo okututambuyire naza kutangaza abantu obutwatandika tukatwine budget nije kerinke ya billion 10 so myaka eji sentenje billion 10 million emitwari 10 hato waza kureba cyaro shwingana nga kiti kine abakozi ba government abakuriye billion 10 batamu imishahara ukatamu pensions abakwa current expenditure yes so roko revenue you take kurenga million bena so mushoro gutwito kutwerundanira tukurenga million bena meaning ngo tugwakwene gushashura ngo n'abakozi 10 kumara mezi ashatu so nsiba government kugira ngo
okututera wentandukwa kandi kagomane twongera mu kinyomyo cyo kugira ngo tukahika arurengo rw'abandi waza comparinga before inkomi 2022 na maybe utabituri inkomi 2020 ninga 19 ukoshanga ngo municipalities zikishira bahango wagira ngo inkenguto zitu ntutunga miliyoni rukaga zo gukora inguto nabaye batunga rukaga so waheza kumpereza rukaga zo gukora kilometers 5 na 8 road coverage yitwa ni kilometers 5 na 8 kano gashanga ngo nyine sales 2008 nyine ward zininga shemeruka aberneshat hati ntungamo municipality ntwingana omwizina kwa ntungamo municipality in division zibiri ine sales abana mkaga sales abana mkaga yes meaning unakwata rushozi ka wodi yanze kajigita ho cyagaju yes nimba ni cyarantungamo so umukugabura ibyo bintu bikabikora ki bikabitushobera namwe nzera kusima na mnonga parliament nabajwekirwa bitu kugira ngo ubutwagira injura nyingi na munonga imyaka ebere yahwireho emhanda yitu mwe na mwe kafa kandi twatugeze kugikora ejibiliyoni mwe tatunjira mwa gwahwiri emhanda yite mahango yone ebire kozire kandi ndije itaka kozire tuyonze gikora aho kandi tekateka ngo nyango twatwine byoma bikoze senguto tukabe turije na kusingana kuturi mwera tuzomukutiza tuzomukora biha konka mbwe ntabitire ikindi kugamba municipality yitwagishangire emhanda yito kuyabirere amarwaro gito kugabire gari amashomero gito kugabire nane embera y'abantu no kwebire nabaza kureba umukono wa government ngurukuzamo waruga hari 10 ukeshanga hari 10 na mwera ushuru collecting obusente buke nkimanyisa ngo wagitandekere akabanyine kigendero yes koko reba ureba ngo ayimwe abene muruta kuba kozo katandika nayo nangwa mukatandika umurujungo cyiko basa kweta Turbulent Times mukatandika umubwire bugangire mukagira karura kabira kamanaha kakarumwogo mushaho abarara disi wa mitoma noha guma akarumu Virginia plan karumu honorable yoda karura kaba munonga hashema yabashema abantu babakoma abantu bahonda nabakora ki but nonetheless muizire numukora kwika hati ahimuri ko kuwagamba revenue growth nareba wagamba ngo nizugumana zikora konka stils kirya hansi munonga nani nyera kutubanze twaza ubumwe MRDC then nyije ngaruko wawe na munonga hanshonga ya road network kozo wagamba hanguto ngo akaba billion emwe hagereza akorwa konka hakiri hezi takatebe kanisibwe zinkwana tuje tugambe MRDC nani nyenda ngo uburya nushukira central government ninga government ya rwagati oguno wa government iri kuterwa karuru kumukubana muhereza ibyanga status ningo kukuzubwa town council mukuza kujikora municipality ushanga bagira ngo tukabahereza irwaro rya health center ya kana abo kugira ngo muri gombora so katubanze ninga muri town council katubanze tubakore irishaza ninga municipality yes ngo tukabasa kubahereze cyakwa muri harurengoro kuza kongera budget age mwine kwa muri konka enshonga ya local revenue ninga emshore ya burijo yo hino kumukugiteka tekaho because uko kuyakugambira emshara numushashura ubuhumbi 10 konka numushoroza miliyoni 800 kandi zimukushoroza mbanza mwazohereza kai Kampala mubanza mwazohereza nazo mbanza mwazohereza Kampala ejenkura eruho ninga just ne amazina municipality ne basita kurunda na miliyoni 800 kandi iri kushoza ubuhumbi 10 okay ayebere mnonga hati okugamba figures ezizime yagamba tikugira ngo often times ngo abantu babatine capacity yokushoroza sentezo konka in the technical way sometimes yokugere ko mushoro na no gushoroza haro kutwa ruzinga sente sometimes like in the past October nshoroze mishoro bakan by trusting a parish chief ngo abanwe yaza aha duka ninga ha business ninga nkahi aha mutashime kushoroza mishoro akamenwe ya deciding akagira ati nanka ushivukwana leta sentence until of recent overretire program budget haira so something like that kugira ngo a sentence zbe wired through the mobile money and that so nyweni nyirangu shema municipality twine capacity yo kongera sentence abo kuba tunga reports no meeting ezinjiremo ngo
omubwire buce tweyongireho aha sentence tubere nshoroza abo kakaba ariho kushanga nibashoroza sentence either for instance no manya abanya-Uganda ushanga umuntu mpari chief ayija haduka ya Didia amugirire mbabazi akora agira ate Didia sente takuzibasa ushanga yamugereka sente za hansi. So that's where the challenge is. But by the time baza kugira ngo shema municipality no qualifying kutunga municipality duba twine capacity yo kuleta imishoro abuka like okumeya kugambira recently waza omtown ya Kabwohe obwire obuyabire etakabire municipality nobwire obwe tungire municipality we have tukura mnonga twakura mnonga twagira some of the entities etwabitine for instance ndebira hatandika university. You can imagine hano ntwaro yes hano ntwaro municipality yo kushanga abantu abari kwendenje nibinje okusinga enjo zero, and that is very good kugira ngo haziho demand y'ekintu then abantu bachiteho then chitunga katare. So noreba ngo because of that abantu beyongire population eyongire kandi kuyongera habaho demands ziri kwetagwa like for instance wa national water kanangira ngo ukubabire nibahereza abantu amizi bakashanga hata abantu bayongera. So bareba bine kuhindura aha pipes na nacho jangu ba supplying abantu batunge obuhereza obuhikiri other things like restaurants and that bitekwa kuyongera kwa class y'abantu ngweno nka district ninga chi municipality in court eri mu chief magistrate royal kwijaha hariho na nka restaurant yari kuzamu some kind of level. Those people have classes and abantu ba Kabwohe abantu bashema municipality bashembe kwani bareba ngo ezo services zaika closer to the people and ezo services zija nikwe turi kongera emishoro tukashoroza then tukafunding our budget abo kwa budget si is funding wa emishoro mwamuta collecting emishoro timukafunding a budget. Wabere mnonga umamara DC koko basakano watwegitaho turi mu municipality ya Shema kandi twine umuhezo umujukira wa president ahabwa district ya Shema mwamisamo rukunda kandi twirana na umunyabiragiro Abel Kahara kandi nuwe mayor wa municipality ya Shema ina nabagambire ngo ne division zina kandi eine byaro birukurenga umurumagana 2 eine miruka 23 ne byaro 228 wagamba ahanshonga yo kugira ngo wano kwempenga na municipality zezino wazo mahanga gakuzire itaho niba kweta municipality newe municipality yes unkitwa atu ni tawo nezitwa yesire municipality azaba mwene tutekateka kuna Shema nukweri because wareba ebintu no baharo indicators hari kikwereka kugira ngo icyakiri kiti na kiriya kiri kiti na kiri kikumanyise okura kwece cyanga kuri harengorwe noje ngutubara rukire kubahereza municipality because umukugeza kwisya enamba y'abantu mukarete byaro wale bayimukwatanirana na Sheme y'amashuma ayimukwatanira na Bugonje waza kureba za Kashunga kuzihayo ukaza Katoke ukaza Cyabandara ukijaruye Yeshera kuza kwika hano ya hari district ahi wagamba nangano bwo crossing ukarabanganwa ukashuma ruko kwato gwa amasheruka nobo kuzaho kazaza Kitojo wareba za Masyoro imbera y'izurumu n'ibyaro 311 no road network enkuto nimbi amiza hamwe tugakishireyo amashanyarazi ni no municipality geographically ne bafutera karuru konkana bagasha ikumiriro babyama kugira ngo nangwa na right stereo kandi na paraffin techbask ejo niyo municipality yo kwesimirizana mukameya ninga tugire ngo umuntu yaje ngo bakarakwa kubahereza municipality na batahishire ibyaro kandi bikira pateri town itown rwagataha street emwe torabambo tswi imyaka mushanju later ibyaro ne bikikire town yebare mnonga abatwurukirize nomanya waza kuruka ikintu kirungi ushimye kujya yiwatandikira tutakarebera harurengo kugira ngo Shema municipality pate mpango nebyaro wenda kugira town enungi turukutandikira mu town none ngo planning kare hino umuntu rukutubuza akagira ati ahabwenche municipality yagire Nyakashambi yes itaragire ahi division ya Kabweheri ninga akaza kagango warebe town neza kurira harujegererwe ngutu nizikora kubi tindi kwenda kugira ngo mbara bakagiplaninga kubi konka waza kureba mbara myaka 3 nsa kwata kurabamo
netawuni ekuzire imhande funzire netawuni ekuzira kugira ngo kizemeshika batembekera nakigenzi cyacu konka abantu bakongera kukanya kwija ntaza kuba ikizibu abo cyane tekateka ngo barese municipality ninga shikugira ngo municipality tandikira yashuma kuzo mbyaro tikine buzubu waza kwa itigo tutora ukutwongera kuzara nuko twongera kukanya wala RDC yakugira ngo hata abantu abari mu kabwo hende bingi kukira amajagarumo haze cyo kijya kweta amajugazamo including abarkwenda kombe kamu abakuja kureta mu esente iza kweza bezitarumo konka cya kabiri umukutembura kwitu kankwe cyo kureberaho tarho rembo rakuzire rutine yakweta physical development plan physical development plan to plan njambizimba by'abantu ukaje katsene vina heri ahanyira ho mahanda by the way turiya senevin ko basa kono batwegitaho turiya senevin yo muri kabuha gukunda so hat senevin to kujya tinyira ho mahanda konka senevin bajombe kayi wa plan njiro mahanda nikibasha manyango itaho n'igikwereza kura irakwe ine mahanda iriko yemarira kandi kure itebekine edidi yoragiro mataho nagandi nangona agwarije kuza kuba city waza jinja nubura street yi warabaho wagaruka warabahandije nizishana aho kumbwirirwa abahindu buri bakuparaninga bakagiparaninga waza guru nubura mbare waza mbare nokora ki nubura konka tubija weka masaka ne kubuzabuza weka mbara ne kubuzabuza plan yo kutungura ndembezi ne so nyone ngira ngo kuparaninga kari hatka ngo cyo kureberaho ubu twisha kabwohe itendero town council nangu final kabwe division tukarwana twatunga physical development plan yakuberiye hagati yitu eba kweta central business district ejo plan ikakoraki tukatandikiraho kutwaje hereze kagango ne gombora erikumere gombora nkendi ijo imwe chifeka kurgacunda ukazamijena na hantu haringo konga twamakinga shwango kagango turukutera tukuronda empabuhezi yatunga plan abanyakagango abarkwije kwimwe babere bariyo hatinga nkarwa butora nebyange byo hino bayamba jangu tukujya ngwanza kuteka y'inkondo iri mu rutosherwa ukonka nyensya haraba ho muhanda araza icayi cyo kuzana amakapira kari ako kutera ka gofu ibyo tukabikora twakora ki koze nana kubuza wakarwa butora abantu kabakine intoke zabo mpango wa crossingo kaza cha mungwe hari yahanze abantu kabakiniza famu hagati ya municipality yateranye nyenda kubuza emhande yo kugamba yo kanta kugire so emhande yegera so far kugira ngo because urumanya ke kwa municipality no wigita kari yawe yedidi uri mu government waza kombe kenjo uteko kwa approving a plan toketa kusikana n'abantu abo kanita kari yabo kandi ko sema teka yitu ninga constitution yishiriza ngo umuntu umunya Uganda ayine right ahita kari konga abantu baronde ntunguka kandi kimwe kusimira abanyashema icyo kubanza niki bakatwikiriza twakora ka pilot project ka World Bank ka serzi ezitori yitendero ba planning emahanda yabo emahanda hateroho abo ko sinzi gukora zikozereki konka he sente ziragara host urare emahanda na street zo muri itendero zirukuje mu kabuhe kugira ngo abantu bakakora ki bakikiriza icya kabiri ubwo mahanda kuguru bagutaroho ubwo wareba inortoki kwari yenda arayombe kagati yortoki aho mahanda baguza kwa boshanga yatirize mbenke iki ukukihaho government yarafe rwisenze nyingi mwene kimanyisa ngo kuparaninga kare ukajotinyira kujwa isat kambanze njwa isat ntakaje ari koti nkateke sata mutugwayo echo kikire kimwe saba paraninga bakabashikire kanko cyo kurebera umyaka itari yahari ko kuza kurugamba hato yambara yune rumba neja kuno kubataraje kozire municipality aha kanza ko kunaga kasasoro yashaga mbara kaneza kwija ese chakora ki kenkombe na mbara kenkombe tukajijuza kasasoro akuche kabe neja kakuno yes ikaneza kwanda yeriye birese because rero ne kurera kwija kuno mbara rero ne ikora neja site it's an urban center na neji na urban so tributary ya hari ya neji so tukunaga kasasoro kanko cyo kureberaho umukupuraninga ko atakaje mu municipality yitu ya municipality yaje mayonga municipality etorira gutanu councils ko kushuma wana jangu wana zabgonji ko kwa mkarwa mugango tamu tamu gaso ya bgonji yes ushuma warengo wargo mugarwa chai uza stagata shuku yes nutamu council yes watoraha ukarenga mu biro bw'encende notaho muri kacindu nutamu council watoraha notaho mu mashiruka meaning ngo kureba ate bigger picture municipality yo kugira ngo necaro cyango uko planning ara ton council ko planning
kandi sente zi municipality kutunga igomba te kuzitunga town council igomborera mu aha town council iri igombora so umukuplanning okwe hatahiremo sente nyingi isakubestiziremo esha kabiri ha planning ruje kugira ngo hati ahabiri hatara umuhanda hatungo basakuza kanko cyo kureberaho ubu tuyijaha just tumisho gasene vina tukutandike ngo 2018 hakahijura amizi yes aho zakushanga shanga bintu bambuka abo kugira ngo hakataroho ki manga a big authority abara kwishika tukatandika tutimbe mfreje babaza batuje mugwirira muri mutimbe nsi yitu kujikora ki ninjuka kugumiriza mu cyumba akora sand beach kuri hakahatarama ekikachi bisharara cyari cyari yageremiza guterama kuko meya kankubuza ejo kikancyetaga ngo yebanze yaba municipality kuruno cya government kimuka yagereti ari ikizubeki abantu nabateganisa ubeki haza kurwamo utabond diseases ninge ndware zikurgo mizi kutaramo umwanya gumwe hakana hakugira ngo tutwenda mubanze mutware municipality really kanko cyo kurebera yes kora kurugaho takashire masheruka haro kigarama yes kigarama ne gombora masheruka ntawun kansa ebikorwa municipality nibikorwa mutawun kansa ya masheruka kigarama zako bikorre meaning ngwana rakombeke semingo wano cyenda kusiba notemeye kuno oteke byawe byo kwenda wakigarama nakikora na kamera eyo kuteka ahiwateka akokwera ngo gumeno revo terkashan RDC nachimanye amagombo arakutsigizo muri shema nawaza kureba okugakora nanesha kwigaruka kutunga tubukashana yes yeah budget yazote kushana bakwe iyo mu rembo na nayo musaro tubukashana so nchimanyisangu okukakora rembo abantu bakarwejumberamo bakamanya rembo rwabo bakakurana rwe ecyakashatu endembo ziba planning kare bakaziparaninga amataka ga government abantu abari mu bine byapa bya rize umwitakari ya government bajyanga ku imyaka 10 ananamwenda 9 government yenda ne kwiyo konkataha amaduka go kubanzaga abantu zaha agaba muzeyi Sulumani ninga bamabanga bamzeyi Kahindi aha sam abantu bato sam Kahindi shebona nabishe ko yes trading center ya manya umuhanda ukanugura kukangura gitendero gura bakemshera kuzanya mfumo so final ro kwizira so the old kemshera road niyo yabere tamaka kuza football ejeta une katandaka aha mataka gabanda kuno rajanga abantu abo twarikirize ngo amataka gabo bagira abandi bayakire baka nkabo for example proprietor w'umwanya wo ayine development zino mutawuni nyingi izagira amataka gabe yabaga batuze konkaga kareta shi ikishano cyo rembo koro kurga hali yecho washanga ngo kabohe nakugamba ha drainage wakaje planninga atari town wano planning kwigura streets to kwasa kwigura streets atari town umuntu aza kwemera gato ye town aha abyare horotoki awuje kwikagumera iki takweyesh umwana kajya ngo ine senze ono rye cyo kwenda ngwenda nuko atafe no ginyisa umukaro so hari yakwe yorotoki kugambera hati umkubaha kwabo konga bakore bakarungi ke town of course yes bakikiriza bayakira abagenzi babo kandi waza kurebe town istakakiraga abantu negumeri ngo kweli tiri kwera kwese cyo utagambara ubushenyi wasagamba handi tiri kwera kwese cyo kwera cyo kumanya utagambara ubushenyi wasagamba handi niza kwera cyo kwera cyo kanga bo witkarera yes karera abo kugira ngo abajetorire n'abatuze kandi abatakagiraga nidi yo kuguza ninga kugira ngo bakire ndije mu mutaje wabo itawuno kunashangire eri ndikuza kukora ni hatu nukweli no kuzaza busubu nawaza chabandara na chabandara nawaza kanyamukondo yes ni kweli waza rwanya msinya nango hakira kunga ko kutamuka waza kishabye shabye kakira abantu yes so meaning weta uneta kwakira itakureba ikikuza kubaho misho ni basagumegisha so nyone nyango planninga kare tukareba misho kikuza kubaho urukora bamukabo hino watakagire mu man gari yago kumenya go mutawuni zine gebitarana na za chorus kabwe hindukira kandi cyango tukashanga obiyabere town kaso kana bwikabe town kaso kuza planninga omutawuni torukwikizwa kombeka proti yawe kurenga hafuti 50 chikumenyima wahikari yegero wakono urengaho notaho iba kweta service lane ningashe chikubo utandika kombeka nyima kugira ko haragire cyabaho yabana umurro yabana n'isimo toka kasasiro yabana biha kibona kusharaba itawuni kwe kwasa kureti akushanga tiyaza mu burofana nibyo
hata aho mutakayombeka futi 10 takweye nahako arukuja tanakwanje tukashanga mwe mshango yes abo mutakujya tumukujya kwigura kubo abo kujya kuri nyuma nkombeka yo amajuganje gabapanyisa kandi nayombeka yana na toilets but finally abo mutuma gw'abantu bitu kandi ubwo ndusima bayidabo abantu bakimuka twayetegerezana bayigurire kubo byabo twicerezana ngo origure chikube nyuma ahindure business utakwasa kuza main street azenyuma yedediye ko yusatana ko bisigize makantu kace kugira ngo twatunga kugira ngo twabyihamu ogumwondo na nubwo bucafu ubwo kusiba mu itaka nuje kushanga kabwe ko zireki ehindukiro ekindi tukuza kongera rari yecho tukuza kweza point age no kugira ngo wasa kureba kabwe hati omucharo kitu ngo kuki eyigwi watora hati no ishanga municipal urukora mihana kikumi nirabo mataka gabantu ko zireki rushoroze gione in the streets zikora ki zikutunga meruko washikora kuza ka prisons watora hono yambiko zashize urabiro umwe Albert bese zotoro kwenyima tora yambiko genda abakaba hecho mu mbire bwa covid somesho kuchizire na turu kimanya I know no buhereza yes on the negative side yeah tokaina ngo abantu bakome on the positive side it's necessary ivo bafato umuntu wawe bakakugira ngo ze kumunona nyabushiki nyamushekera na nebipimo biba ninga ruyime biba betomba kurgakari nakuremese kunkati yididi no basa kurgakashunga washungu ogeno je muri rumuntu kai nyakashamba ahabije ninga hagari icyo na advantage echa kabiri insera kugena netunguka atuna ya kujya mfatu ni chief magistrate court mwetongwire ya betara municipality ninga ngutshereri yabashenye mpango koti yitwekera bushenye yes chief magistrate kwarinkai bushenye kunkata kugira ngo ihegarakazaho services this government ekwareteka arengoro zona zigenze neziye nuza kushanga ngo tuyija akaro muramuzo akagango hata undi kugambira twinabo bashatu ebyite byaha basa kwera ebyingi eba bitagwerireho bizo mu high court shenye abo nambara nitwa koraki is division zezo ine harimo health center zingahe because division is supposed kujya health center ya kashatu when health center zingahe za kashatu mu municipality yawe yabare mnonga obutwija twatwine health centers health center 3 Chunda nakabo health center 4 zikaziribi kunkato itukugambira ejekeri yishaza ikabero konka stojo for shema center is a health center 3 kashoz for kashoz division is a health center 3 kabohe now for kabohe but is a health center 4 helezabro kandi kuri hina gambara ngo echo nijo gombora ningwa mpango kagango yino mutisha mahango yabere Chunda umutaro ko gamijira akazakora gusa Chunda nobwe naje kabohe ninga nazambara hatuna ine Chunda ni serving apate yife igashi yatungo mutse byare bimwe tariyo mashanyarazi tariyo umwanya gururungu kirogora abandi watunga municipality like today mindset y'abantu yonka ne hinduka because nama yangu babere bari omucharo hati bagiro municipality so mindset changes ushanga ngo hati waza kobeka icombe ko inde ko kunanka kusubmitting plans all those procedures so mindset nayo ne hinduka kandi okupikinga ebyaro okuza kugira ngo bize municipality it's not kugira ngo kibira hashema yonka
itwe kabarabuza kutunga nanka city. We are going as far as Katuna or boda ya Rwanda. So it is nacho nchiyamba kugira ngo na village zije nazo zitunge nanka opportunity yo kuzo municipality. Then ekindi kokuna nakugambire coverage ya service delivery okubabire bari na hato kubari hati it is completely different twazo mu details is twakwereza. So a lot of services zijire. Then ekindi na budget, like for instance hati district netunga 1 billion yengudo, but because Shamba municipality nayo municipality nayo bagihereza 1 billion konga kuri Kitine municipality twatungire 1 billion yeje eza Shamba district ekora yobice byera akore ehwaho kwake kwije koraki eze ngute zikazitakurebeka. No, you did there, by the way. Eze ngute zikurebeka 1 billion nez. Shamba municipality has one of the best roads. Yes, villages. I have moved there. I've moved there. Yes, and those ezo villages zo no gambangu hariyengu donu. Yes, they are mara. Masasiro okucyo kirimo. Yes. Enunje zo kumanyise zo mbyaro ni nkoro rwakurga ha stage egeru kuza shuku. Ukagendera kimwe umuhanda wo kuza district kongo kagureka kwatogwa cyabandara ukaraba katoke orugudorwe. I think it's about 7 or 9 kilometers kongo no havugire ndakika 10 orugudorwe no rwa central government. Orugudorwe no rwa central government kandi let me tell you twinebizibu where nyondo mushekero wa central government konga twinebizibu okukira project senyingi eziri kurugwa mu central government. I don't know if it is because of budget and a number of other challenges. No shanga twinebizibuko abajyangwe ngudezo zikanzi kugwa yunura yunure keija kugambira ngo etironka 900 billion bakore bakora babisiga kare katuza hari yogo gwenyuma hariho street eje nyuma ejeroho mahame ero cyarumanya eroho meyazi ukambuka connectinga kuza kuri yeruguru connectinga no wame yakateshi akaka stretch yako bire byina umwana akajya ngo no longer drive on the left, we drive on what is left. Yeah, of course. Tuvuga sapenta ini. Of course you did there. Obu municipalities abenzitandika ninjangu akaro budget ibaben bakozesa korongo donche kuziha tamaka. Kande jo tamaka it has overlived. At you expect that. You nimbuza 1 billion age. Take abasa kwa address. No, 1 billion is for other roads that is a CBD, I think. Kongana bgeneza CBD enche ezimwetu zikozero. Watu oro streets ezmeya na gamba those roads are okay by bigwire channels bazikora first class maram omuntu nabasa kurabamo. But of course ati nkoro gudoro rwa main street that Mbara highway I don't think that is our road. It is a national road. It is. Ine kulinda na Ministry of Works ekabari yagikora. But of course this is the beginning. Imekabe mbezi central government neja kuchumanyeta mutagambiri meya RDC ya government in procedures. Orugudo rwa central government even nka municipality tokuza kutaho inanga. No, I'm not saying ngo murukore konka you can appeal on behalf of no basa kushaba we have done so muha nango byabushenye byo turabwamba ubundi Jafari ndiyo ninyije. Yes, actually, I want to agree with you. Ngu contractor owakozire nanka orugudo kujangwa atere ebiraka arayiba ibintu basiga. Konka nayo waza kubuza nibajangwa hari ebizibe byabe biriyo bikwatanisa na funding. Whatever I did there, government Uganda is a developing country. Funding ninga shaka sente kitu kachirikache ntukora mpora. Konga president wita aturana to guiding na jira nguwe natandika abanza one thing for instance arobutwa attention engudo zone bazikora uzanka mu northern Uganda mu western Uganda east bazikora konka bire nija na atuburizo babe na tambura omuyanga yatujangu kutwakozire tamake katuyamba kujangu abantu batunge sente atinga nibanuka ho muhogo the other time akatugambira ntunga mo twasheka ngo akaraba urugudo rukuzantunga rukuruga ishaka kuzantunga ishaka kagamba yarabaho atamaka ngo yarebo mukaza hekiro mwana aine mutuko kandi ariyo narabaha ahatamaka. So which means no biturakore ngudo tuyambire mnonga kujangu to improving livelihood y'abantu income and that's why he's saying ngo hati ntubasa ku divert ngo kuruga akora engudo nunji hati turebe mu Uganda ishitumire yaguma ryo mworo niki then kuturakirebe echo omuntu yatunga kasente kazo mushaho nikimanyisa ngo na revenue yitwa eyanomburiza buri neza kweyongera abuka because abantu babine sente nkai omushaho katube no twaza takagarikiro wameye
abantu batunga bata sente echo president akakigamba rugamba ahanshonga ya parish development model yes municipality omwo waza mu division ya Kagango harimo ward no bageta kiziba yes hari yendi jo bageta nyanga actually nyanga ine n'urguto rume yatima kumwa mu rwinire plan kandi turwa munu yatinka manya 1 billion eje yeteka rukoze nyanga tarungiru yari abantu baza kutera amasumu nibija kugambira ngo zire 70 akizera ntungire complaint y'urguto rwanyanga twaza Masioro nyo ningamba parish development model nangwa hati Masioro ijonka kureba no erega no mukazi akana ihabantu sente abantu bakoreye nka shanju emitwara 2 plus parish development model eje president aresire omomo ne performing etom kaninde batumukuruga mu makuru abo abantu kuzuhuta as by the way utarugo mu makuru nacho ncurungi because first of all okuzo mu makuru kimanyisa ngo there is some work we are doing hari haba hunami yet program iriyo nekora kubi mnonga now reka ntandike na background age obu parish development model etandika president akagira ngo akabaruhire na civil servants ari kubahereza programs za government bazi misusing oshanga nibatama lot of technicalities you know ebintu nkebye sente zimwe baziba so president yajangure kahindure omunkora yajangu hate centers zite amuruka abantu bomuruka bashitame bazemanagingire bakwate million 10 bazitamuruka baronde mwabebembezi bazicikire bari barakore konka hakaba hekizibu no still on top of that konka president yajangu batondisho bari kweta parish chief aba bantu aba guiding abahereze technical knowledge because baso utamanya okuhandolinga all that sentence kwingana zicho konka sentence zo kuzijire president we are trusting abantu abanya-Uganda kandi bo baba betraying you can imagine omuntu kumutrustinga bajangu iwe twakora chairperson wa development model parish yitu obu yambira abantu banyo jangu obihombworo ogira ngo naza kugira iki nakora ni ugira iki wakora hata aho neki bari kweta extortion zitandire ogokora n'ugoriyaho izo bintu gamba nyonka ngira ngo obwira ngo problem ya corruption ngo kaberiye ya civil servants konga abantu mu cyaro n'abashuma umushaka jango mwemba batino opportunity n'abayayi you can imagine omuntu kushangara ugira ngo government neza kwereza 1 million noza kumperezaho emitwaro 20 then zirasigara zibezawe narangana ashaba kimwe kiko it is a very big betrayal ni big betrayal bireho kandi tusasize mnonga kushanga umuntu waburi cyose mbekwa natunga 1 million konga abantu bakamwiyaho ekituga bataka muherize sente haruna nabache ya menero C1 abantu nibagwisakago cya menero C1 stamp nagitungira busha ekakorwa government baji muhera busha can on top of that government in mwaka facilitation no bukarikati kongane mwaka facilitation ko mtwaro buri kwezi kugira ngo abono ko aratambure okuyamba abantu kongana wonguza kutero stamp ahananka ha form ya PDM ngo banzongire cyo wamuhereza so it is a number of things ebi affecting the program ejo konka we are doing well yes ujomba hurire konka shema is doing well hari abantu abatungire sente president obiziraha katusima hari abantu abatungire sente bazikoze saji kandi tumanyangu ombuyiro buri kuzakwija ko baratandika kugira ngo abantu bazigarureyo sente ezo abantu bine capacity yo kuzigarurayo hari n'abatuherize success stories in fact myenda ngo hati to diverting turgo mukwata abari kutunge bitugati tuboreke success stories tugenera abanyamahurire tuzo mu field tutayiro muntu atogambira ati ngatunga sentezi nkozireki kandi hati kinyambireki we have a number of stories zitukubasa kubahereza aba TV success stories intuija kuija actually nanishaba itoka tayari west twine capacity yo kwata success stories ezi kandi tukazigamba kandi tukusera ntukoriguru nani yenda kutubanze tuhumure ukache munonga ko basa kwanu batwegitaho turi aha Senevin Gardens neshangwa muri Shema municipality kandi twatayisa meya wa Shema umwami Abel Kahara kandi twinina na Sam urikunda uri deputy RDC abwa district ya Shema tino tugamba hantunguka Shema municipality izirene ikaho kandi nangwana na Shema ka district ebyo bigenda umisha itaza kugira mu kahumuro twahika hanshonga ya parish development model konga twine binje twagambire kandi nebiru kwija nabyo tibice konga nisha batubanze tuhumureho kuturagarike ninjagarka na meya ari kutugambira ebijuma bya parish development model byarebukire ninga izi miliyoni iganigane zibatiro 23 ubumbu 2 na miliyoni 300 zo zemerire katufumure natugaruka
wena muhurikirize Truth 256 live in concert ibiro 26 byo kwakana enguto zona nizorekera Mbarara University in ahubwo mweshongo Truth 256 live in concert ubwashagatirwa beshongoza abandi baburengera rwizoba hamwe na Uganda yona ukutaha ordinary n'umutwaro gumwe VIP n'imitwaro 3 silver table imitwaro 50 kandi gold table ni miliyoni mwe yonka bishagirwa Pepsi Fenon event Tayali was TV Global Coaches Country Cinema Acacia Country Inn na Tim Bakery Chitozi Highway Point yakuretere mpaka z'abanyamurungi. Ezi nizo besira the face of Greater Bushenyi Beauty Pageant. Ureka kasaha kubonera eja oyehandikise kando yataba mu mpakezi oyijuke empakezi neza kuba mu district zone za Greater Bushenyi turinde mu district yawe. Ebiro mushanjo kwa kana turyo muri Bushenyi hari Chitozi Highway Point. Ebiro mwendo kwa kana Shema ahasene Vin Gardens. Ebiri 12 kwa kana Mitoma ha district headquarters. Eri 16 kwa kana ahari Buhwejo in muri Buhwejo. Ero grand final neye biro bishato kwa katano ahari Chitozi Highway Point muri Bushenyi aho muhanguza arija kurangirirwa kandi akahangurente nabirabo nyamwinji utaferwa beshongoza izoberio Spice Diana ari kucamura buryo mwe okutahamu nemitware 2 kandi abarenda kushitama hameza ya VIP emitwaro 20 ijuka ngwempakezi zona ziraza kore kwa butunu aha Tayari West TV ishagikirwe Chitozi Highway Point na Tayari West. And for those hair-raising moments, turn to Wonders Hair Products. Say goodbye to dull, lifeless locks and hello to hair that shines with vitality and strength. Because at Wonders, we understand that every day is a chance to create something beautiful, to embrace the wonder that surrounds us and make it a part of who we are. Don't be left behind. Try Wanda's today and get the vibrant look you've always dreamed of. Wanda's, always wonderful. Otaferwa aha Tayari West komzire nyenda kuturebe obutesi abana bamwe umwana ryo mu secondary takubasa kwikurusinyisa koransa aho mu rembo rwa Mbarara nyonyine motoka ibiri you don't expect me oyine motoka zingazi ibiri zyo mukaho niziryaho zuzana zana neza uzona ninge mwene yo mukaze ndijo ne yawe ayo mukaze na wine okay ezanje so nchimanyisa emotoka tizikubasa gumomuka ibiri omwana wanje akashohora katerwa enjura nguni nyenda kurenka kere yo kuyakuze ebyo bukawaho kare tunya mandara yes omwana wanje wanyetegereza itwe abazire bakatubona bonese ziriye nkonto zikabahogamanya to noroko kundeba muzeyi kwabira umurebote akweta tiniki atawe satwachwa nondewe mwen chokiyabira nareba yoguma noreba opposite direction kana cha Geoffrey yakwete mundebe kajoti uriyo mchungu atiyanyetenga ebiro ikanoramba so that was torture of highest degree nabo cyo nimomureke kwesima ngo abazire tubaraba kurizeje hatucyo kwenda tubanze topic we netse iskare tubaraba kurizeje tukakora kubona nabo cyo twasa kutware rya torture twabire tubo makaganyo no makaganyo nengone ukajeto wanyinyo nikwi Mbarara mwatebekana so kwiruka Mbarara Card Run 2025 eyo mu runo gwakana eriyaha ebiri 13 byo kwakana umwaka ogwo okutandikana shayi 12 z'akasheshe ahal Global High School Mbarara umwaka ogwo nitwirukira iraka ryo kwiciriza okubasa kutandika radio yo kubanza y'ubusiramu omuri burengera wizoba yakwatire kit eyo kwirukiramo ahabwa shirinje mitware 25
Moscato Ermuvesti ecupa yo kunyweramo amazi eruha kapa shemererwa na beka yawe Bouncing Castles Face Painting egari z'empaka n'aba celeb bo kucamura singura n'ebiconco ebya Movet kits zishanje aha Shell Ankore tusu petrol stations ebirukiraho tera not mushanju itano mwenda chenda na mukaga atano na mshanju nkagara mshanju bishayicirwe Bank of Uganda Movet Products Housing Finance Bank Maka Madina Haji Services Salam TV Tayari West TV bitebekanisiwe Uganda Muslim Supreme Council Mbarara Weekend Eji aha Tayari West. Science and technology has done more harm than good. People mostly like these women and girls have become addicted to like TikTok, Snapchat. This has led them to neglect of their responsibilities. You should know one thing, that when they see those phonics, TikTok and social media, they learn new skills like cooking, and which is one of their responsibilities. Otaferwa aha Tayari West. Izina ryanje banyita Mushemeza Elijah Dickens. Ndio mukugu aha byentasya na nebyentunguka na nebyo butegeki. Kandi ndi member wa parliamenta abwishaza ebyashema eyamashuma ebakweta Shema County South. Nija kuba nimbasiyo program bursande kurgasha 10 ki11 program eji ntije tortindo. Tuja kuba ntureba orutindo ryagati ebyentasya na nebyo butegeki. Ebyetasya nibireta bita obutegeki burungi. Kandi obutegeki burungi nubaso butakugunjura ebyentasya. Bwene program ejo nija kuba nihuririzwa abantu bingi munonga. So program y'orutindo abantu mwena nyenda mu gihurikirize twetegereze ntase yihanga ukwe kubasa kureta obugiga umakaga abantu entunguka yihanga ryona. Otaferwa aha Tayari West. Twatira makuru ageshonga aha Tayari West kurwo mushonda zona nanye Matnebe amena danda kwakunda program maza bakuru rakatano kurgashaha ibiri zo mabazeo kustyashaha 3 zo mabazeo. Otaferwa Yegurra Zuku TV decoder na satellite dish erizoba aha kabei kache emitwaro 89 zonka kandi Zuku decoder aha mitwaro 8 zonka rero shemererwe obwo kwerebera channels nungi nka series ezabana music amahure agaloko hamwe na gaheru yihanga nezindi nyingi yerebere Zuku Smart aha mitwaro 12 zonka Zuku Smart Plus aha mitwaro 16 Zuku Classic aha mitwaro 25 Zuku Premium amtware 35 yagite aha Zuku erizoba buzima oshemererwe. Introducing Wanda's multi-purpose disinfectant, your ultimate defense against harmful bugs and germs. With just a few sprays, you can quickly disinfect your toilet, bathroom, urinal, dustbin, kitchen counter, tables, farm tools, children's toys, you name it. Keep your loved ones protected. Choose cleanliness. Choose protection. Choose Wanda's. Always wonderful. Hatu naoreba seminary, already kubagamba seminary, you're now seeing the image of a priest. Yes, please. And I was like, now this is it. Chaterera nyabara. Okashoni chibaska. Hatu nazaho, kurabe yindugaho banyita katugondo.
watandika kwebembera kwebembera atecho nchimanyisa ngo even when there is a dead Christian no muzika kashe no kwatamshi mjurizi wazitse barya ninga bakataha karumwiko jangu barya tubacu ruhubuzi. So now I was doing all that pastor work. Yes. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. Otaferwa aha Tayari West. turi umurintungamo twatwineyo Sam Muchunguzi chairman twatwine muba RDC Rose twine muba General Savimbo kushwekeri itojo nabandi bebembezi konkati turiyo muri shema kandi twatayayisa meya wa municipality ari kumanywa nka Abel Kahara kandi nkabashomiro mu mashomero maro nyuma mwita Ebo konkonya ina shomire bakagira ngo Ebo neberi BLE not EL so nyoni mwita Abeli ni mwita Abeli mwentu ina Abel Kahara n'umunyabaragiro na practicing akana garaka bishomesa konka yahise myaka I think 7 now myaka mushanju armeya orembo riyetaro munana bitu kwihaneba municipality watu armeya waho naija kutugambira iki cyo cha program staka hiro banagarka ningatagagarka kandi mpra unaenda kureta deputy kandi wari kumureta ninga nabantu naija kutugambira ngati na deputy RDC ahabwashema ankwambereka kundebo tyo ninja kuchukubuza nabwe yes na wandebo tyo ninja kuchukubuza Tirana Sam orikunda n'umunyakigezi konkano mwaha imbangonto zihangeri izi president ya tiraka kumatiroko onjwekero mu district age ubwa hati ariyo muri shema aharukora nko muhwezi wa RDC twagamba shonga nyinjo mu cyuke cyabanza twagamba aha programs ziriyo zikorwa umcyange iki twashijuma kwe buzumekeshe mirikwa municipality ninga tukagera husya izite question yihurina nenko ko kine kubanza niki ninga konkayi no kuba bishobora now mugenzi wanje Adolf Ayoreka ari aha street naganira nabantu batari bamwe na bamwe bona ababuza ababebembezi ebe baraganise nibyo bari no bakora kwihamba ba municipality ebe babembatekateka ngo nibija kutunga bwanyuma yo kugira ngo hatitwarga umurikabo hitendero town council tawa municipality nibyo bine ninga na ninyenda ngo tubanze twareba ebitiso by'abantu abahankuto then nitwija kurara twagarka nabyo
abemba tugambira enshonga zitambura zita ebyo buherezano bitambura buta omuri Shema municipality. Shema ekaba municipality omwaka gw'2018 nibwo yarga town council ekaba Shema municipality. Twenda turebe tutere touch turebe ebyo buhereza bizire bitambura butakwiha barga ha level ya town council kandi bakazaha level ya municipality. Nyenda gamba hona munywano wanje omwe sofa unabonere kandi nyenda bena tugambira we ebyo buhereza byemerere bita we bare munonga ori no gambaje yo sebo amazina gawe amazina Rogers Katakweba ya municipality ya Kabgoe kurga municipality ya Kabgoe municipality no kora mucho mutawne municipality ngo musubuzi wa pichi ati kurga ba municipality bakatukora munonga nguto batukora mbya basomero katisa katukora munonga tukundaje munonga nebyo butare bw'enyanya ngutoneze nebindi byona bonire munongo bohereza n'uburungi munonga tukunda munonga kitukorire munonga omwako go kurgeba ebyo bushobozi wajangu no shubura boda emshuburo abantu bine sente nibagura pichininga akasente tukaro piche bangize ngo ateka tembe gira miliyoni umushanje gira miliyoni umushanje yes konka nanye ninguza mpora eza second hand satune chweka miliyoni 4 kushika 5 mwena akasente karo taro buzibu kuriga municipality tubireje munonga so noteka turion tuzo mukaruru kandi kisanja cyaba leaders kirion chwaho yo noteka ngo abebembezi bashemeye kuba eba baraganise bakabikora ninga emwe bikibaremere barimo batukora kandi bazagumiza mu kutukora ninde batina buzibu ombi bakora baza kutukora bitukwenda yes wasigara ryo Rogers Katakweba municipality Kabwe webare munonga ogo ya Rogers Katakweba kind of course yajangu nomushubuzi wa boda yajangu akasenta kine akasenta abashubuzi abogura boda nabareba nyenda tutambure mpora turebeho ondizo otwiro muri Kabwe home nakora umurimo kushana no gwanje konka aine binje byakora omutawu no mukana najumanya munonga nyenda tutambure mpora tugambe nawe bamweta Collins nakwakira no gamba yebarese ba Adolfu twakwakira mutawunite ya Kabwe heji kandi ntwenda kubashemerwa batayari TV nko kuwa wagizire ngo ninkora umurimo kushana no gwawe namazima konka ntwenda ngo Shema okutwenda ngo eshe twaka kushikire nko kutwenda habwo bahati enguto zitu okuba hono bazikora nyoni nyenda ngo habaho ikintu cy'abagweta supervision akachikwa kenguto akashema district ninga kashema municipality kareke kureke imirimo ikagumana ikorwa aba municipality aba department ya works ni batukora shode work nabagenda batushare nguto bakwate bisono babishikomo omurguto barashente nyingi kandi bigumo oshanga bakora urguto barukora hati ozakora bamune motoketer so nyoni shabangu aba abe supervisor yakachikwa kenguto aka district na municipality bareke kurekera aba bana aba bantu ba municipality aba technical staff akaza yakarete kisona katimbo wa muntu kisona kachishiko munguto oruguto rukatubera kandi nabwire nakagishaka muneke nyongere ngamba ruguto rukurga masheruka rukaraba nyakambu oruguto rwo kuraba munotekwa kuboye zirikiri ugaruko gita harwa kitagata urukuza kitagata kilometer almost kilometer 2.9 no ruguto rukubi munonga kandi itwitwe nk'abanyashema itwa abantu abutwateriro bururu turabaterire kuguma ntubeta ba meya member of parliament ndio nanga bintu bitu babikore amashomero gitwa gamwe no shanga abana baryo mu mashomero abana baterwe njura kandi urukureba ngo barukugira ngo Shema yagayaga tito tukayagaginze kashema oizoto rogwaza chunda orabe moto rogo witwitegero orabe yoto rogwarwa muzozo amashomero agamwe garukubi amarwaro gitwa gamwe tigara mu mebazi wale bankirwa rya Kabwe cooperating artine doctor buri muntu weno rukuza Kabwe yere senda matekwa ko rifaringa no baye barundi bombeke bizimbe konke bizimbe tibyo kuraguza nituye nangu muronde umuntu orabe naragurira omwago kugira ngo batware umuntu bamusiyewe dere baze kumutwara mbarra irwaro niryo operating atine doctor nibatekwa kuri faringa yida mbarra ninga kitagata kandi kindi dream yitu no kugira ngo irwaro rya Kabwe rebe ryengerwa horevo rizenka ha district level kugira ngo abarukuza kitagata abukuzambarra bize hiha batunge ho obuzanjabi kitari cyo kugira ngo tombeke bizimbe ushangirwa rotare mu doctor owahika ho bakuza kusemba amateko kugira ngo uzambarra bakusembe obakuza kushemeza bagire ngo uzambarra bakushemeza so ntikiburabura mushema tukashira rivuye nyine Mr Adolf webare munonga Collins noteka
enkwatanisa y'abebembezi because twine LC1 chairperson twine abegombora twine aba MPs nogira ngo irakeri bagirira karumwe ebyo buhereza tubikubasa kweyongera ati twaza kushika kintu cyo kwetira karumwe noreba no shanga chairman LC1 akasenta kuba kumuherezana kache takino kwa coordinating na member we wa parliament waza chairman LC2 no shanga navuga kagari tino kwa katebekana seminimo yeye nkomwe bembezi taino kwa rebe Paris Development Model je tuyiro mu kige cyeshongoro abantu tubakashikirwe Mr Adolf abantu kuza kubona miliyoni emwe na abanzo tekaye mitwaro 20 abamwe no shanga na enda miliyoni emwe bamuhereze mitwaro nkankaga kimanyimanyisa ngunkaga ejo tera akore business yize kushashureje 1 miliyoni so nitwenda bebembezi bitu mugeze wo mukore supervision kandi abantu ubarashanga ihera muntu ekituga kuza kumuha 1 miliyoni bamukwate ebyo kusiba ntusiga abantu nibiyaho abantu sente umuntu muhereze mitwaro nkaga kandi yashenkwa ryo 1 miliyoni emwe hati mitwaro nkaga tekora business yo kwiza kushashura 1 miliyoni ejo webari munonga colonies ogwenda bamweta colonies kandi atwiraho muri shema enshonga za shema nazireba akuba nakora umurumo gwa oversight nyenda tambure mpora tugaruke turebeho senior citizen ogunikirinju ninde emyaka yagenzire nawe nyenda tuterere mutoki muzeyi twakwakira Oriya Tayari TV. Amazina gawe ni Nture Seraji. Yes gamba munonga ni Nture Seraji kandi orukwebe mberanyanga nka chairman wa movement bwanyanga wodi so nanye ntwiraha nimbe manye bya okay nka chairman wa movement ebyo buhereza byemerire bita twantugambe ebyo buhereza ntuntureba ebyenguto ebyamashomero ebyamarwaro nana emiturire y'abantu ebyentase y'abantu tuterere mutoki shema eyemerire tanko muntu wa NRM sema bakatwa municipality kunka terharengo rwa municipality yitwe nko kutukureba ako batna eshaheje naha ukureba yitwemerire norego ryo mucucu gonka nebyondo twakabire kutebekana nkasema kugira ngo turi nko municipality akoba itwe echango kiryaha norwa rwakaruru twazo mukaruru ati nico chango niyo ntunguke rya nkata kabiro ntunguka erikwereka ngo ni sign ya municipality akoba itwageriro mu town council nogereri nka town council akoba tukumanya nice kugenda misho taro cyangwa cyahindukireho uko kutwabetu ryo mu town council rero twazo mu municipality akatine kihindukiro Mzee etawuneje inabebe abememeze numbareba numbagambire bizubya kozi nimanya ororuguto orukuza kitagata rutura ryo plan ya government kujango baritere chorus abebembeze numbareba mbizusya ngo ororuguto sheme kuba ryo mu ruterwa chorus oruguto no bakimanya abo kuba nabo mbiza bakitugambira ngo nuruterwa chorus ko kande cyeshongoro buri mwaka no bagamba chorus no bagambe nguto mbwene kibire nke cyeshongoro twakarebere kikuhindukaho twakarebero bano batera wakakoransi twakarebero bano bahara gatanu tureba nkasayine erukuzaho tine cyone kitkureba ngo nahashimiye kuba nahazaho uruguto akabura umwaka mbajyango nahaza inguto twakarebere kikuhindukaho ogwe numuzeyi kandi nikirinju nawe abanatuhereze ntekatekaze nyenda tutambure mpora tugambeho na abandu bantu abashema batwiromu batugambire ntekateka zabo ahabikwatirine na eco kubanza emiturire y'abantu eca kabiri entasya ebyo buhereza bwenguto amashomero na namarwaro twakwakira ego sebo we bari mnonga izina ryanje ndinabeta Deus Dediti kansala wa wodi eje yitwemereremo kandi deputy speaker ahabwishengero ryitu iri ya Kabwohe so mwe bari mnonga okututayira kana no kumanyisa abantu obundi ebere kugenda misho nangwa kansara we bare kwija ninyenda ogambira abantu abo baterere mutoki mukazumu office 1220 mwas ekisanja muri no mucumarira muhinduro hoki aha miturire y'abantu ebikwate nentasya kubahereza obuhereza kubatera environment yo kurango babasakora business atine kikubateganisa we bari mnonga ahabo kuba abanyankore no bagera ngo wabuze cyakumanya bananda kusheka atece ciwe cyo kureba nkwise nyo winka kansara kunde nimbasa kunyuka juice nkagitambuza umushaha nkeji ngatunga mwesenti deru washanga umuntu watera amata tukurwo mukasheshe
kwikegesha ariyo nakugira ngo entasi atero njiba nkimanyisa ngo ubundi tuturuboro ekiri kuturetera boro nemitwe yeitu so nywengira ngo abantu bagezeho bagire ebintu babasa gukora ebyakubasa kubahwera kunga kutari kwesiga ngo hariho ibiriyoni byije bya government wade no bahiriyoni hijanke sente za PDM zashango utakubasa gukora nabwe nuyiza kuzakira nuzirya wizitime nuzigakana zukoma kunge bukwatina nentunguka nayo te kwizeraho umurundu gumwe nyingira ngo ntwetenga kwatanisa namunonga obutumwa bunyinire abatuze no kugira ngo turebe okutwarwanira ikintu cya security abo kwebirebi hariho ubushuma bwinji hariho abafere batutahiremu bo kwakura ngo bibereki eribiza ngo baza gukora umutego rero ngumanya mbakora biha ibyo byona biba abantu bizire biba abantu babamara so nywengira ngo abantu bagezeho gukora kandi barwanirire ikintu cya security webare munonga kansara chumwabe wagambe binabasa kutwara as take home no kugira ngo tutashitama hansi tukategereza government washanga the whole honorable deputy speaker wa Kabohe nabasa kutambuza juice this time inekishemeye kubanchi kwegesa iyo ryo muntu nkogwe omuntu ori okwe oriaho shitamire otegerize government ngwe kuyambe nyenda tutambatamburemu nyenda mfune yondijo ogo musigaza shemeye kuje kiyagama no gamba chibose Jashani wesebo wasibo reba mu kamera amazina gawe amazina niya no wahereza Andron Ndgarwa Mwanza nyiziremu nukwe iya nisika chapati no iya no sika chapati abantu sente zo gura chapati mbazire Rolex ne yazinga he Rolex tandikira 12 kandi chikomando ne cha 10 abantu ezo kugura ka komando bazireba akasente karumu konka kachayanjire mazuma ekizubu niki ekizubu niki kizubu tukumanya mazuma boss ekizubuto mukimanya abantu bine kasente akasente kacabuzire mukamanje okay ogo yabari umunyeto kandi naguza chapati nakora ka komando akuba hariho stage ya boda boda na naka komando tubafutana ijamze tuganiro stage aka komando no kariya kizakitira ka komando ni karira kimwe niko kakubisizeho tukokonka nako tukongesereza okay so oriya tayari TV kandi ni TV yawe munungi nyamurungi irakari yo muntu irakari yawe kandi irizwatu ryo muri Kabohe ntureba ahabikwatirine na obuhereza obuhereza aba boda nimwe nkukira kunyugwa obuhereza bwa butarije enguto nimwe mukuzikozesa haiza kuba accident nimwe mukwirukangiza batahi banyo marwaro hatari obuhereza iwe nko wa boda ni ndebe myaka yagenda obuhereza no bugamba ocho buriyo muri Shema municipality nyo amazina nabanyita mu June Felix kandi ndio muviji wa boda hana stage hana roundabout stage ya Kitagata so far itwembera ne tunyiga echo ko banza no muri mo gutukunda konka sente tizero omuntu ahari kureba ngo hashemere umutwaro na webare munonga Adolf yes Adolf webare munonga ahabwe bitika teke bibo wa leta tariho wanshemeza nka chairman wa NRM chairman wa NRM wanyanga yagira ngo n'ibintu nabihurira kuba mbuza harguto atenite ntuhurira ngo nubizakorwa tatishikabeje shongoro atinayubuza umwebembezi kandi ubu yagira ati kandi uwo mutezi wakaruregesha har kanyamukondo twatusisa yuburu umurzacyendo uko no habe habe cyuma cyuburu abantu mwabahurira Rogers katakweba ya uguno wa boda yajya ngo ibintu biryoke tayine shonga Collins yagamba shonga ya sente za PDM kandi sto atwagambire hwaha kugira ngo abantu pihano bazirira cyumwe mutarasayingira akakikuru bamuhereza emitwaro nkaga bituma mara DC ya kigarikire mwecho yagamba haruguto rwa masheru kanyakambu I think rwe rugumiza muna buhweju rukagwa bwiza bwera bisho rumwarushya nka ya RDC nijiko ruguto ruizendo zo budget emirundi mingi ndugambwa aho state of the nation address rwa masheruka nyakambu kuzabuhweju timanyo bandu ija kurara rwakorwa ruyari umwe muri mwe kwakabasa kuba information nicenda ya kigarikemu bugonji Kitagata bajigambeji bugonji kuza Kitagata aho naho hino kwakuburaburamu kureka May RDC ngwa health center for tarumusha Collins teaching churungi umutebekanso wa program n'abaturiki n'abatureba okubihihanga
abo kuba orurengo rwa health center 4 na hatariho mushaho mu actually ntari abashaho bakwikanka bashatu if I can remember kandi mushaho uri kwebembera ka bo health center 4 ni wari koranka municipal health officer witu kandi bamwita Dr. Horace wagashinzwe kishimire kuba kiri of course ninga arum acting kuri ariyo acting abo kwatukatunga ho problem yo kubaninga recruitment cyatuma tutatunga abantu abo but na ariyo acting kan still nagaraka hirwara rakora so kabohe ninchimanya inabashaho barukora imirimo eriyo akwabaka recruiting through the known processes kandi tarumushaho umwe wenga they are about to ka 4 abunkumanya abari deployed medical doctors ninga just clinical officers gynecologist all those mbabaru abokwa government ateka nanka structure bajangu yaba uriya rurengo rwa health center 4 aba doctor actually hati bachikozire na health center 3 neshemeko ine bashawo bashatu doctors medical doctors izo structure nko bagendera bazihindura so timazima mukabwe health center 4 teine mushaho so nanka wanyu municipal health officer no na chikoraho mpaka yumuratunjere exactly robuturatunjere municipal health officer konkate no reba no muntekateka yabashyikire kugira ngo irwaro rutiri n'umuntu ari koraho nkayirwaro specifically wirwaro cyo nkacho no apart from that in charge tiyagamba in charge yagamba ngutaroho mushaho doctor okay ya nanka slaji yagira ngo ugu chairman wa Nyanga wa NRM yayangu there is no development at all ngo mukirinka town council may wamurura chairman uwanyanga yitushitamimu turiyo muri Nyanga by the way no twashitamizo bere senevine riyo muri Nyanga yajya ngo mukirinka town council yabare mnonga mtebekansa program eji bwenu iniwo kuromwe bemeze mugenzi wawe okashobora cyo ramagaruke ahubwo ni manyango baryumba batureba abanyashema barakavuhe abariyo abatuze banyanga wagira ngo Nyanga ngucyamana mu movement yajya ngo Nyanga iriko kuyabiri sana cyamana no gukina hari hafi turatari Nyanga abo kwa Nyanga yonka igisene bine cyitamu kwikita iri Nyanga kandi keta ro municipality katanze waza kureba streets for example nangwe zigiro omuitakero kutunga maraha wabwazeze wabakahindi zikagwira mu ruguru zikazitaro waza kora hoteli ziziro zimko muri Nyanga zikazitaro imhanda ya Nyanga ekozire mbwe Nyanga ni kwata pati yeta unu yakuno ni waraho mu yakugira to kwiyabirero buriya na tumwe ngo muntu natara kutura mu kabohe mbwe nko mwebembezi sinigura kugire binayongera ko bigumere utanyigameye nyo ningwate bendera ya movement arengurwa municipality oriya nari chairman wanje tuyo musibina kimwe ikibina kitu byona tubakahikiza abantu konkani mangu binji bukozerwe kandi abindi bijakora wabere na beta wa muhura deputy speaker wa shema yaje ngo ibintu biriyoke ngo aba unaguzana juice yari unaguza juice street shaitano zecho abandi bari yo mipira no makamba bikari kansara yagamba shirungi kugira ngo omuntu agire cyayikorera let me tell you Didier nobu twakukora everything ngo muhange eri engudo bakazikora amashanyarazi bakagataho amarwaro bakagakora amashomero omuntu akine mindset yo atakuza kugira ngo nyena hagire kinayikorera nko muntu ntunge sente abantu tibakagira development so yagambe ati iwe nko muntu hagire cyo wakora utimuka kasheshe ukasiba street notambura utinaho urukuza begin something kandi mazima government igerizo kugira ngo at least no muntu otari kubasa kwa accessinga bank loans zize za Centenary commercial banks at least ajo musako ya government eyemyoga aye yakasente agenda gire ki yakora and so sente ziri accessible tubari kubanza bareba kara yawe ebyo shomire no ushime ko yo mu Uganda uinendanga muntu but the other day nkaba surprised by the way ugo muntu yanyusya hino mcharo na benyenda kuyamba ngo atunge esente za PDM hakurugira engeri ye izire nebye byabayine na janti mbwe no muntu kangambere abasako yeba muhesente konka you can imagine omuntu gwa katine national identity card akata katunga gahendanga muntu ekinda katine simu twagezaho ngo atrying ngo abanyabuzare ubundi bakamwa applyingira asente zirabo mu banyabuzare nshikirizo bwa
we can do it chaba kijyo mu household babikirizine I wanted to do it in an informal way kugira ngo nyambo mu Uganda but still akatakoragana n'abanyabuzari so kushanga umuntu noenda kumuyamba but okwali wowe nkata yeyambire so twaba tutarugire mindset yo kugira ngo hagire ekitwakoraho nk'abanya Uganda tari umuntu ari yombwire meya naza kwijya hagambe ngo ngudazikozire ya leta budget zachi sente ziriyaha kunga abantu nabwe still bari yabora aho ka mindset tibo kwenda kugira ngo hagire ki yakora atunga ka sente mushaho okay nani nyenda ngutuze wa meya nindeba kirukanga kagenda kandi tukineshonga zo kuhanduringa twagamba ahanshonga yenkuto haza hari municipalities ezumwe ezaganyirwa mu Usmid tinkumanya ni imango ikija yagiramu ukuteganisubwa ahubwo kwinuka ko bwebembezo muri Amerika Shema municipality nemwe ahari yezo zirije kurara zaganyurwa mu Usmid ya garishire ninga turanziyo necyabuzima endembe mpango izatandikire kare nango nezazikuratire zikatunga mu mukono gw'empango kwezi nango no gwa government abakuzambara abakuzantungamo waza Masaka waza mu ndembe mpango ezi no mu division za Kampala by the way division za Kampala hakazamwe sente zabenzo rwo mu kitongore cy'MPH cya World Bank konka fezi yo kubanza ezi yakozere bayidawo rwagataho bataka herze hakatangwe kitekate kugira ngo turike kugira system twarga system twaza cities 10 so fezi ya bergia kabiri yabeshe mu kanezo mza municipalities zawe zikuratire ziriye nkuru shema manyeta kagiremo aho kashema ninto muno bakagiteka muri ziri ati nkaba kuzambara waza kureba ibaye batandikire bakata mu feze yengute zindi feze yebitare bindi kugira ngo yaza kuba city at least egire cyakorwa konka ekirungi no kugira ngo feze ya kashatu ikabaniriza kutandika kandi ya kashatu kandi za kutandika umukugamba n'umukushaba n'umukurobinga sheme kandi za kuberu twabe turi yaho hatahamu emicwe mukumanya ebitekateko by'abajungu nibera ngo mushija shwero mushija mugenzi we botamushwire mwene sente zabo twarakuzukwa kandi aba sente zikanzwe rwo mu bajungu bafitaho kakom full stop akaberkom kandi ko mejo twatanga gumana tuganira mparampora umukuganiro kwe baydo rubukoma yabiriro zizaye batarashye bazimiriza zikagumiza mu nzu so meaning project ikakorachi ikagumiza hata kibireho yabirere Uganda support to municipalities infrastructure development kuzaba cities yahinduka so the program changed. It is now Uganda cities and municipalities infrastructure development, so it is UC not USMID. No, it is now US. It's almost the same. It is almost the same way I'm pronouncing it, but it is now Uganda cities and municipalities infrastructure. Abakana cities na tukashira rengoro bakwenda na municipalities kakozeki zikishira kama hicho kule for example na nabagambira ukachenti tukatana kwa project buce twatanakana na kitendero na surrounding areas kariyeko ku marketing emahanda konga bakamera testing kureba shema na kotido kamba yangu sheme tungukire kandi kotido kuya yoka atine kiriyo bamba supportinga omukujangwa planning town ba planning shema ninga planning kotido so twagize iba kutekateka ngo yatungukireho na niba kutekateka ngo eriyenyema twasinga shema na kotido batanka bakora ki batubaka sente kachi twa planning emahanda ejo konkeje chikatuyamba kora physical plan ya division yone yakaganga kokora nakugambire now World Bank teko za yeta kasaga abwese si yakozire nabwe nati ibiro na bishatu kusiyabira nabino nsakwatwe mu conference munyonyo ikutebekanisha Ministry of Lands Housing and Urban Development abakani ikora yusmi then nanachi na naba World Bank roll out phase 3 shemeru. Hey, wonderful. Michora ndizire gambo ushemeru. Chimwa habi usumide rukora no gukora ebitara
nimbango hari ndembe zimwe zagira nk'ibitara abantu bakabyeterera konka usumide nemo gukora ibitare ibyo no muntu nabasa kuzara Saturday konka tukumanyisa ngo yazara kugira ngo yeri Saturday nazara kugira ngo yari wo kuzara now chumwa ha bitare ikibi bitara bikukwera ni enshonga ya security yes turukutaho umutawo n'amashanyarazi gabura gagatari mu mutawo no wotakoreba n'ikikuriyo misho umwirima gwagura umwinji munonga enshonga ya security niwe chairman wa security aha district nangwe tari na municipality yonka nturebe byo kwerinda muri shema ahamwe tebekatebekini enshumice wira hari umukazi ya firo ku rushoroza wa mobile money yes wa rushoroza ibyo ko inoreba byemerere bita umukureba kwawe by the way district yona nangwa hati government programs zitwagamba nka PDM web byone bi government eri kutamusente nareba basi bose abantu mu challenges z'abantu banteramo nareba ari mu challenge yo kugira ngo ebimwe biri affected by security issues for instance omuntu bamuhe sente za PDM akagure mbuziye bakajiba which means tara yetungure nko kuba kiza kuba abugira ngo ebya security byagira obuzubu namazima tuyine kizibu cye byo kwerinda konke bimwe ni bijabwa development abo kwa anka abani etawuni no expecting abantu bari batyo konka tugumenisha abantu bitu kugira ngo ratio yaba polisi mu Uganda ikirya ahiguro bahansi tinkumanya konke elya hansi no ratio yaba polisi abanya Uganda yes kandi tokagira ngo noza kugira umupolisi muri household ngo RDC nazarugira ngo deploy ngo umupolisi obulika ashanga ino umupolisi ari kumukuma nga so ntekwa koragana tekwa kora kumwe kugira ngo a community egire ki yakoraho for instance obutwabe turi bato hakabaho izoba ry'amateka tinguma mu ankore ya cyabirikiro ngo erizoba cyamanero situ ninga cyamanero siboni ya itoruciko ntuza kwa ntukora amateka gicyaro bagira ngo ogukara akore ikintu tuzakore so ebintu ebyo bikaba bituyamba streamlininga security yecyaro kandi ushanga chairman ari in charge konkade ibintu bikahinduka instead chairman ariyo naronda obusente bwo kusigningira endagano hagire kibamwa naronda deal zezo so abantu baba bakwatanise nitwe ebya security ntubasa kubinyweza kugira ngo twakwata abantu abari kuteganisa ebyo kwerinda but it is true twinemu leakages no mutawo no mu madazi jirahiguru konkana bwe cya madazi nimbasa kuje kinacyongeraho abo kwa Yedidia abantu abaru kwita shema madazi z'uru kuro mahurire 80% nizuruga omu domestic violence omushije atari kukizana n'umukazi ba uriya agwera mutahiwe amwita encheho nikorwa ba criminals abari kurunda sente like for instance je ya mobile money yibayitiro mwishi and the fear that ayiba kwiba boda and that konka enyingi munonga nka 80% niziretwa omunanko aza nari karaba shabashema abo mwe bayirukangira urumbo bushoborozi nga bakufaki mugire kimwe akora aha abakazi babanoze no baka ina yarebere mbahababa ngo abakazi batwise nko ni abasha yeah it's true kandi ekizibecho nangwa by the way abashija nyoni njira tinko zire research konka abashija bingi bari affected by domestic violence abo kuba abashija mbahunama tiba ku reporting umjija naisha kugambira na confiding awori nka friend we akwecham so nekizibu chamani konge chintari kumanya yaba nacho government eteho budget tutanike kuza communities yo kushomesa abantu yabo ukora abo no tura mukazi no mukazo ko rature nawe kandi kiri kugeza ekiri kutinisa by the way abantu abakiziro kugira entongane omaka nabashomire yes these other ones abo mchara batashomire tukushanga entongane zikwika kwito umuntu no abantu abashomire abantu abine sente abantu abarumangu nibetegereza no bine kizibecho kandi turuzingira abanya-Uganda bingi omunanka omuntonganeza wabare munonga domestic violence yegira higuru arona makuru mabi munonga gutubentureba agwo mukazi ogurugire komwa bwanyuma kuteka tekongwa Israka na chekeni yake ngahi abanyuma kugira ubutikirizana niba ngo baza kufutana ashanga abana bashatu batari beye namakuru mabi munonga konka tushaba ngo bijiro kubyatera konka boy child we mwe nayo tago mukono muhango kumurwanira cyane cyo basika tutandike za NGO
akwa tukempowering abakazi for a long time tutwire tugamba hanshonga y'abakazi hazabashija bashanguto ngo batebekine so twangire kutebekana sabashija bara dealing n'abakazi bari empowered kandi hatkavuneza kuhinduka ushange no ikahinduka umushije mu washangana ija kwaba ngo mukazi na mutero beno mangu yaje cyara bashija mukaga baba bari abashije 10 umengo abo nabashija nkaga umushije aza kurigirayo nangwa no mwana yaje kutebeza akireba we nakakusheka ati nanizana kumbe yari serious nbarara kwe babime byo kurya bagaraka babategana sumuka so eshogeje ni inkuru munonga turishema municipality twinabebembezi abarumu umuwezo wa RDC mu amisam uri kunda kandi twinena na mayor Ebo Ningash Abel Kahara nanyenda tugamba hanshonga MP hastiri yentasi y'abantu turukora birumbu butari mwina katereka akagango amana ngakacendera ijo kagango ira kagango kiyabera kagango ukuburwa hukora bya motoka nkankareba kagamanuka cendera ako katukateka harubaju ninyishuka nkakutaya isaho 2019 makuru ahandi turugamba hanshonga yabo mushenyi urutaro rukarwaza higuru abamwe bakujya ngo bashore abantu ngo batakashora abantu bakujya ngo nabashora batakaraho mungu tuziti bari no bazishisha kandi kabaguri yo muringo gumwe ugwabantu atizano mari nazaba ayiba bene bihempiha konkananira imwe ka kanso ayimwa kubintu muha sente babana bashora bakuza kora bahankuto zanyu hati kiyimukire kandi nanka akatareke bitoki numufashe nako akitendera kandi impurago numwenda kafurira inabata kwenda kafuruke what is happening. I've even had some weird allegations mpurire ebiru kugambwa ebinta kabasa confirminga kugira ngo harumu bamwe mbebembeza bine interest umwanya heri ayikariyo kaza so ngunu cyo mukwenda kafurukire kuri yabebembeza bamwe meya no kigamba uki enshonga yakatari katare kitendera ke bitoki ako nakakari kari munonga haza ebare munonga beno uko narakugambira umuntu nguka ibyanga mwe abantu babere babwanye katare kitendero ke bitoki ne mwamiringo yentasya kubanze yegombora yakagango nashema yona abahingi nibinja bebitoki amasherukane barugabura hamwe bona hata katarako kari hamwanya gumuntu tugupangisa kama wo mwanya akatuhereze biro kuzo witu bwenu hatu wagira ngo umuntu yakugira ati tinshkwenda wawe kandi ni ino wawe wana to kugenda bajango wakumye bihimba byaba yakutambire mu ngwe hata katarako tukapangisa mutwaro nkaka ayitukora hari eti tukatwara nitakari ya government no witu abashubuzi benyini abakushubuza ro mukatari no bagize ngunga hatwara kungana itwara ngo rwo bembezi uriyo muntu narakora shi kudropinga proti yikutaye ibindi cyo kubanza kuyantaza ko hari ahango twanturondo kugira ngo abantu bagiye kweshanja no kugira ngo bakore ekinkaga bere pangisa hariya nija kweri yenta CD kungaje kabiri government reshime kusanga kudevelopinga ibintu byayo itatayire itegamire njura itehikira mbonye nitegateka ngo abine ubuhinzi ya mutima abarafuteka ngo katari kagenda kayitendero yaza kufa itendero rija kupura abo kugira ngo yaza kurugona bwishuma yi kozo yina bangira ngo ayimukwenda katwara ngo no wawe iyo nitakari ya government kachi geshite uruzi yes waza ho haro kizimbe chikuru chakarona cop school mwesh cop school ibatandishire eyebye mukono ekayeza yagwe waza unatunogireba nyimpamanya mwero muntu yakujya ngo akakatari naka kahara owituna karera itendero kutinyera yakone bachako bekigiko kita erita kanari ya government eshapa shigwe mukono ya government kana kumanya ngo eshapa ne ya government chikabashi no mazina gayite abinetenda yo kushorana bahe babonerwe ningana bija kubonwa abantu bamara kwisha kandi tere haroho oyinetenda yo kushora kunkana mwe no manyo kushoroza umushoro agugwaro no mu rugwa division yes abantu mwemba bikwata kubi kuko bari yahiguru cyumba shikwejesera kunkana division ne correcting 100% then bagana naki na municipality so omyoga yayo ne gerekera katari ne baragent naza kubana raga mweki and then finally yaiza correctinga eki municipality iri gukora supervision kutwara yo maybe procurement officer na nabo kunka ampereruka the area division na council yayo na executive yayo nebe ina mani aha
umushoro w'ukurugoma area yawo ogunuko singashi nangono kwa kugereka nturatifyinga cyo bagereka bakagira ngo tushazemo bikizoge shashoro kingi bishatu inwa ba municipal council mwaza kuza kucakanza maze mwaza mu division council mukinga mbabuze ahabwenshi mukozere iki ko ngaza wizo ubushobozi obwe tumukakora na ceiling kugira ngo kare mushore ko kamutarenga atokaje kora because bashanga ngo bakoze baseline survey bashanga ngo cyo basaka bacharge ground iyo higurusha base no kugumera ko ngari nyina ngomba kumurize abanyeshema baturire nabara kutureba ngo etaone eja gumuza mune kora ko ngari eja kora twakora strategic decisions nangu some of them very strategic farm decisions ahubwo mutaya kujya tunyora nyenda because ntweninguza ibikamba byanje ntweninguza amizuga bakutere bakoneshaho ntweninguza obushero aho abubona baraketa defo kwa kuza kuriya abayemba korora mukatari no bine private yo kubanza kutunga yo stores bakombe na hango heshandize narabajwe muhanda and at the end of the day twanzwe nangwe tabone kure ishime kujya aho yayishize mbwene ogutumwisize yenze gukora rebye kwera kora bikoreho mwanya wajya kwa katari hati kafe mwene kakazo mwanya wa government ngo kagango kagumeho karagumo urubera no rubera ko bareme nyenda byo kinayongeraho wagira ngo haraba tarukwikiza ngo akatare kazayo ahi municipal gamba nkaza ekinte tumere development mu Uganda yasiskara ni rigidity okubiyabire biri kare na hati nukwebiri kandi no we must accept change because hatwagira ngo no indako development neija no ku destroying waba enjwe kuzire you put it down and put a better one so atwara abo mwanya gubire muke kandi abari ku planning abagamba ngo ninga gubire gutari rwito hati twenda ku shiftinga to another place we must accept that rigidity kugira ngo ito turaha obutatenkuri yabira ryaha kandi nkora hamwe no ndyago makano ho ndyafa no ndyago no we cannot keep doing that ko kabantu nore sometimes cy'abantu bakwangera entunguke rukwija nahabwo butamanya kugira ngo umwe tuba kuba involved entunguka iyo butwire ninga sustainable development never bottom up no what we shall evolving local communities mukabebuzaho mukabahabora mukabagambira uko biratambura ito stanche no clearing omwanya titwakaba shiftingire obwire bwo shiftinga kubura ike ntuza kugira inchiko nabo tubagambire you never know abantu babe batakumanya ngo aho katare kali ka government ngo ntuza kugira ubwire tanu clerk ariho parish chiefs bariho ntuzayo ntugire nchiko nabo ntubashobora ekikutuma katare ka shifting yes me haro shintu shugumere nko kusimura umuntu yegweje gisi naho kurira gumahuna umusimura yegweje gisi takwimuka katare kunyanga twatwine se kamaze imyaka 2 ka shifting abo tukatandika sinze zitoye tunuzaho kandi tukupushingwa ki mukamwita waza kuzoma katare kidoraro kazo ukareba already abashubuzi ndwamanya ubuzima bakozere ki obubini hatari yatuye tukore mahanda mahango twashize muri kebiri abwa akaguto kufunda nako kushanga tukakozere rure kwa reshoro mukatare kagwa so some of those challenges omuntu waburijo natakuzimanya ibyo mushenyi bukatebekana bito ibyo mushenyi tubukatebekanaga konka bitanje futebekana hati konka nabyo nibye paka binani ngama kusimuro yekuje gize omuntu rajya tekinyira ngo nkita kujya ngo nyirango meni kozi kagando ke to mushenyi murunji konka hati ishabisiziro mushenyi cyo kubanza ikintu teka yango tugyo turondero mbazi nagwe gutarura rengo rwa municipality yonka maybe no rengo rwa rwishengero ryihanga nibe moto waza kurema handa yitu yona y'abantu koranse za sino track y'abani no gwitaka itwentu kwerengo tuzite za athroads tukora mara mu first class konga sino track yara mu ndege ebiri ayimwa yempire akatindo kona nekaho ngoro ya rutaro rwano gamba abanyangoma abakize bakagira ngo twaraha ibyo motoka batakora shi mutagaruka koraba kwa bayikarakasa babibinga umuhanda wabo kurugwe guru possible up to now hati kurganya kashambia koza chunda twinebwa crossing zi ataka akatiro kakinoni nakatiro kakiru nakira tukija twaka improvinga konka wajya ngo orabyo twera orabyo sino traka erko ikora za motoke zindi 8 echezo twambara byo tukakaguma waza kuzaba tindo bwito burya Ruiz Goma ukaza chaba haya ukaza mbwenu hona all the crossings are with
ibi motoka bakazata tukaragana guteka intervention twagira ngo harabe motoka kenshi ibihango tutakara abo twagisha twateka mu muhanda abantu bisha babitera babiyo kunga rugizwe weza kuchweka jamani masa ngona business yitu na ntungamo yayemeje nambara ya gumiza mushwe ni isinjiro so rero tugeza kugira ngo tukore imihanda ebeho kandi nango wano gama ngo 1 billion Lydia waza kutambura municipality 1 billion has done wonders. Yes, for sure. It has done wonders. We don't have an impassable road. Nahora mnyano wanje ko nizamu rumuna wanje ari kugira ngo hati ngukuruga katoke kuza kashunga ngo hafi tukushikaho mabare tukushikaho mwonye tukushikaho itaka ryomere no expecting gota umuntu ari nakora uruguto rwitaka geza kurushikaho akagwa mwijoro because I think katoke kashunga yanagambe kikoraba katoke kurabo waba kajinda kushumba kwa mukiro wambabazi kikakashunga cyaho so hatecho turugire kushara twatanga ko dumping amarama umutwa kushanga ejo yeza kugwaheza kudamping amarama ajya tumatera hebisura niza kwecho kureberaho ubu twashuka kurugaha kwa kagodi kwikaha mayirina abantu bakaterenda urungo kisondo kija kikabaho. That was in 2018 up to now tukongera ho ibare neri uruguto kwaize settinga kuba compactinga kurwahama eba kwamba reba nkitaka itaka because mara mtukuja ngo nene irago so ukugira ngo diroti ebeva leta hane bisono nyoni banyira ngo nyoreka report because kuza kugira ngo tubabona borpit eitwa shukamara mu munguto irashashurwe esete zigapete rukwikiriza rwagitoro maraba kebera yes so tukugira ngo rufugu ko kikorasi ucishuka wewe ntumu supervising biya wacha bakuteka ngutshimu kwantu kora no kugira ngo yedidia meya na cancer tukwe basibe bemerire grader yabane korasi yani ishara na kugira ngo tuyine kilometers 5 kansara natunga emitwaro ena bwanyuma y'amezi abiri yashita mu mukanso meya wera basakwa natunga umushara konka umushara gwa meya ogo ine biya rovera 8 tukuka miliyoni akana mukoro riguru tukuka miliyoni so meaning ngwa watagizereka office ngakanja ko rukumanya okakashya hina no wanyu hashigere ndure yatero kirwa kazayo hashigero shiko karaza motor misingire ushigera to kushonkeje okajija mu kwereza abantu bawe information eshikire mbija kuvuga notine nkito bobe nyine bija kweterera binyasa bakatoshira umuntu kwasa kubajwekera mbwena nabo tukwebembera nabo batijere mu ibanga maramu no testing ngu yayanga haheza konka meya mwine structure aho kuba hakija decentralization mwine bwebembeza kurugaha kacika ko kubanza kuzaka kabiri kakashata ka division kuzaha yawe yakana ahiba ku bantu bashara membo we cyange because nobwo kugira utukare nasimbara ukabara 1 2 3 4 stop ahiya stopping anateka kuba hino mwebembezaro because tino bwebembeza kurugamu tempaka yiguru nogira mwatero umuranga kugira because tukaba myanya yona because meya numwe umbyaro bibirabira na bishatu bibirabira na 8 tumukakoresa abana bebembeza bahansi kugira ngo nawe twira kera abiryo muye takwetaga kwate mboka kabanyampara konka bamanyangwari around akija kemeraho abambenda gukora gadibenga rimba basa kugira ko bahinduraho kanko cyo kureberaho umwami yedidi omirimo yitu okutenda kuhondana hari abakoze ba government yatiroho abe kushashura umushahara yizoba na buri kwezi gukora umurimo kanko cyo kubanza cyo kureberaho hari road supervisor hariho road gang hariho dairy gang hariho engineers van babishomerire government ya interview nje na municipal engineer yes bariho supervisor wa municipal engineer so hatabo nana kansara wanje wakashunga urukumanya mara mishikirana negwire no ikintu cyo kubanza so wabora kansara mara mukashunga teri konkani mukupasinga budgets nzizi based on bio choose mwine supposed gukora supervision numbaso butakora technical work konka at least mukore supervision orebe ekitwa kutetagize ngo gutonda kwingana routine ko kurwingana kutetagize ngo maramu at least monotan samara muna nekisoni supervision nangwa kamanzezo wa RDC supervision ni ukujima ebyakorwa umutindo gwe byakorwa you don't have to be an engineer kumanya ngo ruguto barukora geninga barukora ko ndakagire wa RDC kanje shina kutangaza yes hatu ngoro guturuko gaha nyakashambya kuzacunda hino barukora tukashanga ngo turwahoye kwata urukoba ukaje twetwera
mitazi itano izi na nupchuka munana wakaje haya no wongera so cyo ntishikora oh wonderful ntishikora rashim wangarukamu ishaza hwayo ni nanyenda kongera hako no mako nizino ya kigamba aza yagamba ngo roads committee nekora supervision ekyo nchome yanagambira ntukora ekibari kweta quarterly meetings za roads committee tugirizo bari ya field okurabo mu ngudezo zona then tugira another day ya deliberations so we supervise we monitor kantu ashangaho kozire kubi ntukugarukisama there's no compromise okay webare mnongo ma RDC ni nyanango oyibe ni wija kwendera konkota kahendire nyendaga ko wa meya ebe nija kuvuza turukura meya no garka ninga to garka ntwire ningambira abantu ombuhereza yes abakutiro no bakugarra kana nekindi oryo munju tatera kodi kwiho yata bucurumu wagarakamu because hati nyowe no manyo icyo bakungamira cyo ndukubuza nahurira ngo nakarisa lukiya deputy wawe no oryo no leta hati nyebuza ni uruko leta ni gabantu no bakureta we natinyo kanye nakaruru kamwe isi atugo kuturyaha twagira ngo twazo mutshayi nzakuza ndede shikashenda bwanyuma yacenda bakwenda kuzana nyencha kari buryo manye right yo karasi yo kuzo mutshayi so kugira ngo mbere deputy ninganyine kansara mbweshati kanyine bakansara bakwenda kwesimba kanyine bashya person ba RCT bakwenda kwesimba ngo ino washire hamashita ngo ino washire hamashita tunuwo boko batorine Daudi munonga kundi ninyenda benza ko ntandikanya tinchenda ninganti unata ho nwogu ekindi kwicereza muneki abanyashema bari aharengo ro kugira ngo tutagire mbyo kuzafutera nenkokora after rot gumutsi bina cyo yes yididi abantu kitwebembera ninga sama twebembera ororengo kugira ngo atanganye abita bishaka bakagera ndinde ngutite ho muntu obunanka yasharaba ororengo nyango tukarenga abanyashema bakino bugabe bwabo kwesharira mu muntu abarikwenda kuzomutshayi bona be muri obana deputy wanje obana ba kansara obani yogarka ba twena tubyabanyashema kandi buryumu ayine right umurwagwe kushaba abantu kibara isharwe we baremeye oyihireho oyihireho kasasuro iyo abantu bakunaga mu ruguto nkawanoza za kakindoku nkarugurwa kagango kuriya side yo muitemo ko wanozo ko wa mwana wanje professor nanka ko hayi nishomero ohireho uruguto rwa rwengando nka municipality muine dumping site ya Kasasuro because obwecumi ni kimwe ha bintu ebo kuretero rembo rwabo rembo mujine nekora kandi je bakunaganaga nkabo kububuru bakunaganaga no manye abanyayuganda tukagire imico mibi nona ngo zambaze mbuga yawe njije kuzambura kujya gukampa karuru Kasasuro netana kana niwe umukubanza twacishije nyingi zo kushopa Kasasuro yes ushanga ngweza kubendeza kwigura umuferege zigwe mu kimotoka cya Kasasuro kandi wagina gonoha no muntu rukwendo buyunjo no muntu mukuru nambwe hatu bakikirizana Kasasuro no bagisha shuri oruku service provider ukuyora Kasasuro wazo mu rukabwe Kasasuro tekozere ki termo eiba dumping hari bagahita ko dumping obwire bwa town council kunga tukagira twinita kakoga tukakora umuhanda government yatusite twagukora twagusyayo so ayitu kunaka Kasasuro by the way tukuzikana nabantu abo kushaka baragira amahanda ko no rembo so aho kunaka Kasasuro haraho urukujiwa haraho apart kugira ngo tukine nguto zitaka ezinde zine nko kwagamba ebikoranse bishwanya gurukire nabyo tukuteka diga ngo tugiye tugira amasiko ngo bizakorwa ahasigara urunyango koranse roho hatukasigize kumanya oguwanaga hano kunko gumuze go kugira ngo oyihe bintu byo hatiro mwawe ebicupe byo nyweriremo obinaga hagati yemgu tokaro ko expecting abajenyi orukwenda ngo moranwa jabe kuyorre ningo mwebembezi nga tumwaka rubenje mukatunga investors bakareta recycling plant saha ibyome bikucencura za Kasasuro hakargama niyo harimo very many by products kandi shema hatu mukugukire nanaha au ndebiroho mwana wona ari essential nanka so abo kucondoza tumuka baresere mbija kwija konka kanda ndashigamira tukanshigana owe myaka mushanje
nayikora akagira kana karatazi 5 yanaragahize owa 20 yayina nayikora kidumara cha karatazi 20 so mpora amyaka ushanju nimangu tishireyo norengo tonzigura abana researchers bariyo bija ndankwayo na component nije kwira ngambara abanyashema national voltage turinga 80% coverage ya municipality yone amashanyarazi turinga 87 so tuturisharo sigyaho ngishyaho konkana n'ikindi national water ejira component area y'ibindi sewage itagamba hino btajiro shikora na managing director na rabiyebe mbizbitu mbera kujya kutanga gukora small not lagoons small septic tanks kongazo connecting ojya bargumaje 10 bateka bargumaje 20 bateka so finally na component area y'abantu bashashurira because national water is not national water koko jya gutwacha basa kutimba pit latrines ntuenda pipe to water ntuenda toilets then that component is controlled by government as well so it's just ngorosha government nacho mujya kwa mwashire bomu kutanga kugira ngo kituyambe na nobwo burofo bwo kucanga ngo abantu bigurira sibe genjura ke kugira ngo yahika bigurira esibe itagwire ushange town nene ukihana ebera byo ntuberwanse konka kujya kwa kushomesebwa bikahika mutindo urashanga kagohe na nebiteka to yukebi even one of the cleanest towns twanzo misho meyakire katwatane ndebe shaha zaikezo kuhenera programu na nishaba ureba mu kamera yawe usibira abantu batureba uje nebugambe babagambira bitu ninkusima bukutereza obwire bwawe sibira bamba tureba mwe bari mnonga abanyashema mwe bari mnonga ngabamba tureba mwe bari tayari wese tabakwa nitekateka ngo ebitwa mwahureriza nitaganirira aha koko nandashigambe tukutandaka irinira kari abantu tigonse tandaka season ya karuru nyinda ko behanangereza abantu no picking empara no mu karuru muzombi yandwaniraho ubura kurebana na murumuna wawe ubura kurebana na muranwa ahabwa karura ka kahara na nakateshumbwa ureba kateshumbwa na kahara azifu buna twara kurebana kuno bomba barebana nimba terro muranga turazombye ntunguka turazombye ubwebembe season tugizemo muri ubwegendesereza takitensi yitu webare munonga kandi webare kubana meya w'umurembe arukuhereza abanyamakuru time bamwe batina kugamba tubakwenda kuba accountable no mutereragira ati kandi batatu rukiko tini nkomanye no rukiko ashora rukiko rwa shayitano rweno rwacorwa umwamara DC nojo cyara president wo mucangeki kandi wagamba hari byingiye byo kwenda byashimya bakabyatwerarikiriza ku marubire Greater Shema amakuru agutabe tureba kunuye ogwo bamtera amahembe kuri ya hari yemera okugwa bamutema ogwo konkati bizire nibicendera na nyenda ni ureba mu kamera usibura abantu batureba kandi behanangereza abo kuba nko ku wagambiraho enyumaho nutureba nangwana na ubuhondano bwo mu makano bweyongera and I think in message yitu ine kuguma ntugamba abanyadini bakagamba abanyabutegetsi bakagamba ba politics bakagamba brother ba abyo kwinda bakagamba imhondano yo maka ebire ekintu kiri serious kandi it's a silent killer abantu binji barono bafa batarugamba but kibere kizo cy'amana munonga ntakutire bugambo mukanwa na nyendore mu kamera yawe usibira abantu batureba yebare mnongo mwami didira ya mnywano wanje naba tayari west mwebare kutuhereza kire kugira ngo tugambe n'abanyashema tugambe n'abanyayuganda natungo kumanyisa bwangwe gi program yarebwa abantu binji mnonga kandi twenda kubasima abo kutureba nienda kubashaba ngu obe arechi bari kweta neighborhood watch obe karebere wa muranwa wawe wawa okozirecho nchituyamba ngu ebizibe mu bitutunga omubya security nibituyamba kuba solved konka warebe kintu ukachitamira ukamenya ngunanka naza kuita nanka ukahunama sometimes ncho turukhendera turukuruzinga abantu ebya security tuzagumiza muko kutubentukora we bari kutwereza credit ngo bimwe bicendire tuzakora ekiri kubasika chona kureba ngo abantu bitu baba safe aboka umuntu yabayine obusinge atine kiri kumuteganisa hataro kubanganisa umuntu ogwe nakora ebintunguka konka abantu bamuteganisa narata byamire mbuzi nibagiba intene bagiba nanyete mwe nifashi ashitamaho obworo bweyongera so mwebare mnonga ntubasha ngo ubyomwe akorecha shemekora kandi ubyomwe yakorecha shemekora shware shema ne yongera ko ku developinga kana Uganda ne yongera ku developinga yebare
webare mnongo mwa Sam uri kunda uguni deputy RDC abwa district ya Shema kandi tatwinena na umwami Ebo ningashi Aberi kahara kandi uguni meya yo nimwe nkakura nimwe tera Aberi so echa Ebo nkashomera kashenyi modulo primary school so itentu mweta Aberi kahara webare mnonga kanso kandi meya urembo rwa Shema na nimwe mwena abagamba abaganiraho n'umunyamakuru wita Adolphe Street mwebare mnonga nabareba kurabira ha YouTube nemu kutuyone yituruho DSTV turiyone tuyijombwire butari buringwa by the way ubwa hatabazuku aba Star Times aba Azamu aba mbatrebera ha Afro Mobile aba bari ha Free to Air aba bari ha Star Times Antenna mwebare mnonga nabatukuratira aha TikTok aba bari ha X ya bire Twitter aba bari ha Facebook nimba sima kandi nshabangu muzaha mukuteje mutukuratire no ija kureba haro tayari West TV waza X no tureba tukuratere ebituru kutekaho twine programs nyingi nungi ezirimo amakuru agenshonga kurugashaha 2 kusyashaha 3 ezaburukiro twine program nungi mukasheshe tusheshure kurugashaha emwe kwikashaha 3 kandi twantu tayisabe bembezi na abandi bantu abakugu n'abahango barugamba hafuza stars zimwe na zimwe twina makuru agamushanju kandi ayitu n'abanyamakuru bitombyanga bitari bumwe na bumwe kurugira kimwe umurubunyoro ukijoka kwata umuri toro ukaza rwenzori ukijo muri inkore ukashumukaza umuri kigezi ukamarayo nangwana na the entire Coto corridor twina abanyamakuru nangwa no muri Kampala na buri hamwe hona abo kubamba tusiha makuru abashe mahindi mugume mukoreso munyamakuru witoro kumanyanka Gerard tugume mwamwina makuru mu mutera kasumu na gareta butunu nkatayari West twine capacity yo kureta makuru kuga kubana gabaho eshahejo program eje neberho burwakana kurugashaha 3 okusyashaha 5 ntubantu ijo mbyanga ecahwire twaturi ntungamo ekiturushema aho kwija isinjiro muturinde bishenyi muturinde rwampara muturinde mbara main mnyano wanje Didas turinde kandi nabunyoro turukwija na kigezi na toro mututekwa kurunda bembezi batugambire twabatumere niyo bariyo bakora ninga murari kurungi mukama abarinde ndiye Didia Nyakahangura.